Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiralun puhaba memandung murung-durung syirah. Sehat gebila Allah. Nya nyokadu habusi. Nyopat abusi bena langan sepu gebila Allah nyopat na abusi. Ya. Nyo na abusi kalon berita, na abusi kalon bak grup-grup Facebook memacam bago na urung pegah abusi ka meninggal. Na yang post status dipegah abusi ka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jadi so yang post-post statusnya abusi hana abusi so hana lundu so. Wallahu alam bisawab. Hana lundu so yang kacang kelak yang hanayo ni ba Allah. Ke Allah untuk dijak tebar fitnah, dijak pegah ke abusi yang kongkon. Hana pupu usit. Ya, nyan karena yang fitnah-fitnahnya nak ke perti pengikut-pengikut deje dung yang hanayo desya ke Allah, yang ke perti-perti awaknya. Dan bahkan ataupun anu-anu calek yang anu-anu pancuri tujuh anu korupsi dung yang pegah-pegah kongkon yang hanayo ke Allah. Memacam bagona busi kalon berita. Awal pimunan cik dipegah busi kadita. Olehnya na tengku cik yang pegah busi kadirop Inoi Kanada. Kadirop li Kapolda Kanada na tengku pu hana lundu sona na pasam bangai nyanpi. Nyu kai tebit lom berita demang yang kagle. Yang kagle ka dipegah busi ka meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya subhanallah. Pu hanayo di manusia-manusia zalim lagi nyan untuk dijak ba fitnah yang kongkon. Dijak pegah yang hana-hana. Nyata ya subhanallah. Ka kenyataan kepeduh li Allah memang manusia-manusia zalim kajaitat di bumi Aceh yang hanayo buat di ba fitnah. Tapi hana di makudro jihlom. Seperti Islam-Islam munafik. Yang ka kezaliman. Yang ka kesyirikan. Jaitat ka di tanah Acehnya. Yang sampo media macam-macam bago dijak perdebit ke busi. Macam-macam bago. Tapi hana pusit. Yang hana pusit. Berangkaban jid dipegot. Media berangkaban jid dipegah. Namun hana perkara gitu tapi yuk ni ba Allah Subhanahu wa taala. Kon bak-bak manusia zalim yang ka dibaba fitnah ke abusi di sini. Alhamdulillah di sini abusi sehat walafiat gebili Allah. Nyan. Man na purti apa-apa syam yang pegah apa yang kongkon yang empat matong nilai kedua nu sidram dua. Nu nilai kedua nu hino pu abusi yang ba fitnah. Pu urung ba fitnah yang ba fitnah lom kata abusi. Aci ni cuba fikir saya cedera. Abusi kesona di ba fitnah. Mandum hujah abusi dipertanggungjawabkan. Abusi bertanggungjawab. Yang ka abusi hujah ke penguasa zalim, ke ulama suhu, ke berangkaso yang ka abusi hujah mandum abusi bertanggungjawab. Tapi abusi golong pernah di ba fitnah pegah abang kongkon. Memang hujah abusi kebenaran. Atuh ulama zalim pu yang ka kesilapan dipubut yang kenyan yang abusi hujah. Baik salah-salah urung don. Ya, nyo kana berita lom tanda juan perti pengikut daji buta sebelah jeno dung kalahi. Perti pengikut ulama suhu yang tem pekong hukum penguasa zalim jeno pi kalahi je datat. Nyo contoh barang kira laju sedam tuah bak grup memacam bago na wate takalon dipegah ka abusi tapi alhamdulillah ramai si yang sokongan, ramai cik yang sokong abusi dalam grup api dipegahnya fitnah lom ka kaya abah fitnah ka abusi. InsyaAllah hasino abusi sehat walafiat bila Allah. Ya, jadi hasiram tuah betat ne dengar perti isu burung tujuh dan perti Islam munafik dung yang kajir kebui segut bet ne dengar. Nyan fitnah nyan macam ka tu abusi. Macam di fitnah ka abusi. Nyan abusi bayaran kafe, abusi urung pip sabai, abusi urunyo. Tapi hanapu? Abusi tetap. Abusi sabar ya. Ya. Hinaan urung drone yang hana senang dengan lon insyaallah lun sabar. Ya, karena kebenarannya singoh akan gungkapkan oleh Allah. Akan kepedih nyata oleh Allah. Kon ba urung drone. Ba urung drone cik urung perti pengikut penguasa zalim, urung pekong hukum daji buta sebelah dum dia Aceh. Ada na ulama tahud yang kaji kebui dum dia Aceh. Hana pekong le, hana hirau le hukum pot Allah. Nah, kaji kebui dum. Maka anak-anak murid ino yang perti pengikut bui difitnah abusi yang kongkon. Nyepat abusi insyaallah nyepat abusi. Nana abusi kan. Terima kasih beri datat dalam doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.